En la Argentina, una persona denuncia una violación cada 2 horas y media. La víctima puede ser una mujer, un niño o hasta un hombre. Que parezca un abuelito de 60 años no quita que no pueda haber abusado de un menor. Los delincuentes sexuales tienen una alta tasa de reincidencia. El 80% vuelve a atacar después de haber cumplido la condena. Y eso los convierte en una amenaza permanente. El problema es que la manera de detectar es una vez que se produjo. Entonces es evitar que se vuelva a producir. Córdoba fue escenario de uno de los casos más impactantes que se recuerde. Para el barrio era un buen vecino, para su mujer era un marido ejemplar, para sus hijos era un padre ejemplar. Para nosotros fue la persona que abusó de más de 200 víctimas durante 13 años. Fuimos a la policía, le tomaron la declaración, demoraron 5 horas en hacerlo, te recibían como si fueras a denunciar el robo de una bicicleta. Pedimos una mujer médica, nos dijeron que no había, la tenía que atender un hombre. Solo le dijo que la bombacha la podía retirar a los 10 días, no le dijo de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, no le dio información de nada. Al ser descubierto, Marcelo Sagen se suicidó. Pero las violaciones siguen existiendo, violadores siguen habiendo. Por ahí la gente piensa, bueno, Sagen ya está, Sagen ya se murió. Es increíble la cantidad de casos que hay. The neighbor next door to her girlfriends asked her if she wanted to see a puppy dog that he had just gotten, and took her into his house, up into his bedroom, and he attempted to kiss her. And she tried to get away, and he prohibited her from leaving the house, and he raped and strangled her, sodomized her. Put her body, put a plastic bag over her head, secured her with a belt, suffocated her, and he put her body in a little Tykes toy box and put on the back of his pickup truck, and he dumped her in one of our local parks. El delincuente sexual puede caminar por las mismas calles que la víctima. Esto le pasó a este hombre, abusado cuando tenía 8 años. He's known my family since I was 2. Whenever he would come over, he would stay downstairs and play and hang out with my parents, and then at night, if it was late, he would come upstairs and stay on the sofa. And then he would pick me up from the bed and take me to his bed with him and hold me on top of him while he rubbed against me. El abusador de Chris Turner era el sacerdote de la familia. My mother was also very religious and very believed in, she just believed he was God's representative on earth. He could do no wrong. Su caso es uno de los 11.000 declarados que fueron víctimas de abuso por parte de sacerdotes en los Estados Unidos. Tony Camps es otra de las víctimas. The boogeyman is Father Dennis Gray, or a policeman, or a parent, or a neighbor that sickens you so much to think, oh, they could never do that. That has that passport of credibility, that has that immediate trust based on position, or friendship, or power, or authority. Eli on tärkeää, totta kai on tärkeää, että katsotaan taustapeiliin tai tiedetään, että mitä on tapahtunut, mutta eilinen myynti esimerkiksi on jo historiaa, eli se on tänään saatava uudelleen. Eli rohkea johtaja elää tässä hetkessä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että hänellä on rohkeutta kohdata ne ihmiset, on ne sitten työkavereita tai asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Eli kuunnella sitä kritiikkiä, kuunnella ehkä kritiikkiäkin parempi sana olisi, että kuunnella mitä ihmiset sanoo ja hyödyntää sitä ja oivaltaa mitä heillä on sanottavana ja sitten olla rohkea niille uusille ajatuksille, koska niin aika iso haaste johtamisessa on se, että perinnettä ja paljon semmoisia itsestäänselvyyksiä, totuuksia, niiden romuttaminen on aika vaikeaa ja pitäisi olla rohkea ja silloin kuunnella ja kohdata niitä ihmisiä.